Wantas dia. Raut tenang mani mata makatulog. Dia kayak sini makatulog siyang ta, hindi kang bantay sa katukat. Yang tadi makatulog siyang ta, hindi kang bantay sa TikTok. Sa Facebook. Raut tenang mata sini udah sekolah. Ini mulia simbol. Agak makatulogin. Dapat yun. Jangan ya, betul. Jangan ya. Kaya nagkataon na mga pitaryan na kanang ko na sengaran ka naroon ako sirupatay. Nabay pitaryan na sengaran ka naroon ako pagkatulog. Pitaryan nakapatay. Roon ako sirupatay. Kurun ako puluyog-yog. Nabay pitaryan na sengaran ka naroon ako pagkatulog. Kurun ako punaw. Kaya mga naon nabay pitaryan na salamat ko Allah. Asupyo ko kami niyan. Koreano kaya pagkatulugan niya na kami. Kaya pitaryan na so iniman ino yan keminian Koreano kay matayan yan kami. Ngayon no. Nasuka patay o suka pa katulog na magari. Magari yun to, magari. Suka patay o suka pa katulog na magari. Kaya problema saya na madagla di mabubaya matay o na malay turog. Ngay panuro. Kaya ariyak na ina. Padahal lagi di mabubay ang matay. Hadit ni ka, ay do. Kadnang wato na unong na. Ngayon naman kami ang hadit ni Gracia sa kumakauma mo ta samblet tiblak. Ado pun makauma na miya tayo kaya mo ta. Ay do, ba't na ba COVID? Ay do, ba't na mo? Ano na namin? So ako to si kun sa kagayan. Ay do, patay si kun sa iligan. Tataro to pa. Di mabubay ang matay. Ugaid na malait turog. Apa yang kita datang ke seminar namun enggak. Apa ya banget lembut sate mana bro amarian nakatanga-tanga no. Nabas kano. Na mga ibarat ino sa biasa nga para di ka gugubun. Oy, ay isa to pa problema. Allahu Akbar. Samanan na miyang bidasan sumatao ako sudi matao. Ibarat mo na no. Miyagbang si miyagbang. Hayya 'alas salat. Hey, sungkan ako sambayan. Hayya 'alas salat. Sidi matao, ngayon po sila nasa. Sina. Hayya 'alas salat. Nah ini matero na song kano ko basket. Song kano ko basket. Apa sabto? Nah subuk man. As-salatu khairun minan naum. Prayer is better than sleep. So asun ko yang natong adi suka pakaturo. Nga ba tayo nasin? Namanya terkena basket is better than sleep. So basket na to di suka banget. Pasan mana? Wah, pakadang dalam si ibarat kay para antara may apa. Arangang koron na palaya kanode na maka murais ko suratul Ikhlas. At yung mga bubayak na yung mga muritang rumong sa sawala. Nagyangan na suratul Ikhlas na mimurais uwi na di ka koron. Ay ikhlas na sokul wallahu ahad. Tiga tulay ibaratnya. Yang kotuadan na patot na upatayan ka na mapakalat ka. Qul huwallahu ahad. Ahad. Tiga paraiba. Qul huwallahu ahad. Ada lakka ya na. Kinanglan na ahad. Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Kinanglan na blood kaba mukadal. Ate alimtan. Sakon sahabat ya na sama katerlo na timbang amya batia ya na suisa ka Quran. Nah,
Sakul sabatnya nian sama kasapuluh. Ada makasapuluh. Na imbelay wallah sawaleni an surga amagatus ka andana. Umanisaw na ka andana na ayap pingkatanian na supingkatan langit tagusulupang. Allah ayah buah mabkepitan kau nasapuluh akul wallahu ahad. Ayah problema lagi pendek manegak berpakat sang tuadan. Kita buka. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Nama ada? Ayah kurekna qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ubah kau benar deket-deket di dalam. Kami boleh atas di. Ya, qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Ribet itu. Ribet. Dapat ya korek. Ngai diberi. Nah, jika mana yang mana yang terapska na suahad qul huwallahu ahad. Nah, dapat itu na tanwimpan sama tu adna nonon. Qul huwallahu ahadun. Allahus samad. Nah, iterapska na mapangambut ka sunno na mitatapokro. Na maka petunduk sunno na apata yang sulam apata. Nah, yang maka petunduk na kedibawa semua una. Nah, kebatian kawan. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Nilla qul huwallahu ahadun illahus samad. Dapat ya? Tahu tu na. Nabawa mana sang ni pagi historia iman tu. Nah, tanpa ni na pun namanya tu na dia ngama doyan mari main. Allah. Tapi gue bisa mga beli kapun sa mga balay magatus ka andana. Mga sapot otok mabals. Adun lagi ari kwa alip amya batiak na sokon sotaw amliyo walay niyan. Na may kadipan may puskota pada na piya na batiak niyan sokon wallahu ahad sa mga tlok na di makambelingan aba makadadag panas. Oh. Emang enak sih siapa wallahu ta'ala. Dah. So, suratul Nasr sudah jalan. Nah, pada yang ronde makanan nangan. Sigura dua kon. Bu diun makanan nangan nasadin makanan memorais. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang pertama pusannya naha na ayat korek na depan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dia membuat terapska wal fath wa ra'aitan nas fathu. Tiga ada ngayon terus. Na piremian giwa miya teo na fatahi. Idza jaa nasrullahi wal fathi. Nah, saling saya kabati ano na wal fathi, namanya apa na ko? Ngayon. Ajit na atruwa panataruman. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Ijra amya katari masuk tabamu Allah. Wal fathu abu suqabat taban. Ay mga katari umana suqabang wallah abu suqabat taban. Opone abat piyauna idza jaa nasrullahi wal fathi. Namanya turu kana gira mga katari umana suqabang Allah abu suqabang ipatah. Ya na dua su Allah bisifat. Apalagi anak tabangiran. Apa nama tu? Oh, ibu lagi apa di surga di bawah? Kemana? Qul Fatihah. So Fatihah.
Rabbil alamin. Rabbil Tuhan ulangan bukan. The Lord of universe. Opune abate mana na baaka Rabbil alamin. Tuhan ulangan amaliplis. Allahu Akbar. Sekarang naga, ya ayang noto, yang kaisa biya dua yang asing-asing ako. Ya ini singa lagi ako tadi kudin dulu ari Zaid, ari ya. Allahumma arhamni. Aku lagi balsannya naka. Allahumma arhamni. Nah, yung Allahumma arhamni na ya Allah na kalimutan ko ba? Nah, aku lagi Allahumma arhamni. Namanya tirukan ya Allah nak tampu dia kong bahasa number. Ayah lain nak. Mau makan. Mau Maliki Yaumiddin. So Maliki Yaumiddin. Nah, coba kayak bati anak mati kumim. Maliki Yaumiddin. Coba kayak man adimat. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Udina Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Pareho to ko. Pero ayak ka na as in letter K. Si ko K. Sugun siya. K. Nagyuto, takiro. Maliki. Maliki Yaumiddin. Master of the day of judgment. So Allah Ta'ala yung may manda o gawin iya pang bubudala. Gota judgment na inipma na ni Bapa Senador Ahmad Dumugaw Alunto. Para surga Allah ama ada tu ibombe. Na yama na niyan na ay inipma na niyan na kam bubudala. Maliki Yaumiddin, master of the day of judgment. Wala ba tiya mau naha? Maliki Yaumiddin. Miyan terukan na su Allah naman timos. Ugawi akam bubudala. Wala ba tiya mau na asilitir Q? Maliki Yaumiddin. Yang terukan na su Allah na palintada sa ano nga mawari. So if pamilisi nga kita teriro na palintada na ira patiro na plansada. Itu dari paro plansada. Na ewan sa nabiyan na maliko. Masakit mana? O sinarap mga siyumata sa ayat. Ano na yun pagkaroon sa kanya ni mga musya? Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Innama yakhsha Allah. Yung kaharap na yang mana niya na mataan na ayaw ang malaikat ko Allah kung mga orin po niyan na sa mga ulama. Katero to Allah. Upo na yung kabarisingaw na innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Emetro ka ng mataan, ayaw ko ay pagkala ko Allah kung mga orin niyan na sa mga ulama. Emyan lakso Allah. Apa ganag tanong? Hindi sa bapa, congrats nang kaya namo na organizer. Sa kaya seminar tanong. Sa kapagul, wali rin nariyak na eh. Sa bansa na ba namo na yaman niyan na kesa ka rin sa grad. Kenapa namo na adna ayaw man yan na gusya na may ito. Na ba yan, awid na akalikap mbong na sa kaya. Kaya mga seminar, no. Itano si miyak na puno seminar, wala ko. Why? Asa kaya Ramadan, na yan po miya simak na pwede ko panuruganan. Sumagod ko miya simak. Pwede ko panuruganan na miya sa seminar ko itong dayo Ramadan, nagiwa panuruganan na masyo. Why? Asin sa maputi ano pa? Naroon ng sige ariyak na si Marjani. Aku yang kotua ay asurutan na masyo.
Na gusto mga wala pa yan, sige buat yan na misa po na si Robina. Why? Ariyak ko no to. Miya pag-ariyak ko sa organization. Awit na. Mahali ro na lagi ito ko pada pa na ko na. Sara na mabuhat seminaryo. Si mabu mga munisipyo, mga LGU. Ibra. Na may nayakan may nagakan may mitra ko na giyo madamba. Manapang, pekong, budi puso ito. Dia budi puso na kaya sama na yung mga rumah na yung mga may sponsor na si Pagari Mayoral si IBC. Yun ito yung miyaswaya. Na si sama na bang na dondo. Bagi yung tayo ilan nyo na kakalakata ko balita na dondo so wala. Si Sapikong na mga isa ko pito inagululi. Na kay mawita ko na si Pagong dataraw ko sa design. Si Imam Samaraw sa mo ito mga gira-riyak na na superintendent. Na yung mana ini na umusuba lang na tao aad na may ginaw po na umusuba rin na yung mga ako ito naka-baso pero ka nga niyang sasabal ang mata dapat yun correct? Yun di sabab ay pulap-pilap lima sa mga may ay sa tayo na may kikakamay ka-adyong na may nagdagdag lang mga seminar sa ikong mga munisipyo. Aja, makanya ginawa na may guluan sa uluan, naraot na ka. Mabasta yung maguluan sa uluan na, inshallah na, ay, problema na, isa ko siya ko sa mata, na sunod yung ako makulong na, inundan drama presidente sa kapag presidente. Imaga tingin na siya presidente, tama na si Sika, o buli sa oras ito na sa pula o pitura ko na inadaan. Na, tingnan na yung pagkarawa, pagkarawa na, hindi ko na isipog sa harap, tingnan na piyaki. Engan ka sebut. Mga pagkanan ka. Namanya Presiden Diagoro, tama namanya pengamunya namanya Takom. Kom Philippines. Time juga Pilipinas. Pero ya previsionnya na Qatar Organization of Muslims in the Philippines. Kom. Nah, sabi mo kami si Ustaz Salamat. Ustaz Salamat Hashim, pasurgan mo. Dari day, ya Mansawi, Syekh Mansawi, dali na. Subay kasi. Yang dipulipur kami, yung kuya ko. Sekarang ya Mir, yang naway. Tingin na tatanungin ka, kinanglan ko Amir na mauna sa simbo di Sukamor. O na, kinanglan ko dato na mauna sa simbo di Sudato kaniya. Tingin na ngayon ito. Tingin na magdam kasiran, apusa siran sa uman Disney na Buhamis na makapusa ka sa alternate. Man gawin na makukuha ka, mapita na pusa ay sa gawin na gawin pusa. Magdang ka sila na silang liitahan yung mga isa ko saulan na mga tihan yung mga isa ko pito gawin. Tingnan na kayo na ito siguro kami. Tingnan na, so tawfiq ko Allah, ilahan mo Allah na sa inyong pagkawita kung ano ang ikonisyon. Na ikidaramay ka inilahaman mo Allah na so hindi ito ka. Jadi kata orang udah tuh ilham Allah mudah Tuhan. Tadi mimpi mudah kan? Inangkan ayatnya ilhaman orang sudah tuh. Mata, ya pasang-pasangan aku. Iya. Gila mana diterus Ustaz Salamat. Sadarkan orang maka wana dengan orang pamusa. Kata orang yang gila diterus na. Tobat matang tu sa mutapus, mutaka respect nagukarap ka sa. Asi Ustaz Salamat, iskita kamu na yan. Nah, saya matatakot pa mundur si na makati juga sa napay tao, maawi juga sa lagot nakatawan niya. Nini nga pa, ginabugan ka sa lagot tao. Ano po na yun? Kung oyot na nakauto pa ma, ano pa nagigilo, oyot na ka, lagot ito simpan. Bugan ka sa kuwan oil. Na ginama po, di manusia, ginama po ang bertiya, ang emergency ang bertiya niya na surat, na piada sulu. Mga mibugay ng suso, wala gagawin, nabatian niya. Napungapar niya, nakatawa niya ng tumutong. Sinusta siya naman. So, tingnan na wala ini turun na awli sa Pilipinas. Nas kanya. Nah, gitu. Yun na. Totosin ka. Hindi pa rin dua. Wala di dua rin. Insya Allah, pamamarang. Ngayon, kaya sopan yung datuan at tingin na dipilikuan ang may kapara o ingat taman sa dia yang maguluan sudah to. Seperti itu. So paano yung datuan na para ko ingat
na diterima Allah dia yang mau dua sudah tu. Prilih aku ni pak, ada mana yang jadi pengatasi siaran, apa ni yang tinggi? Apa mana pakai enggak ya betul? Apa ada tulah aku sekarang man? Semua boleh satu tu. Saya kata aku nak alim, ilmu di rumah tahu. Ni semua kami jaga na, pahawatan lagi. Ni apa mahu? So kaya apa ya nasi kon may ading sado pakalasan, sukaro ko na semua mata. Dah kira ni mau. Ini kira kaya pos na may awal lagu na dasiran nurani. So kung sudah tu sangat tua ingat, na yang mana niyan na dinian katawan na pukuran di pukuran ka apa makasih sangat bugwiman to masana magi aircon. Amay ka meda ko trakyan na aircon, amay kami pos. Oh, dia na dapat dia ko mau udah. Ini katawan. Lagi ako naraya miram pa yung nabibira na nagintog na may matay so pagpamanusuan kami ada semua agad sa susunod na may matay so sabot na susu ada kesusuran na gusuaya pa na niyan na mga pangkulan na din na mga gedung kami boleh na palayan na layon siway ako naman tamaan mo man tulog na si siya isubay ko pada siyuda to o siya isubay ko mana-mana niya. Maka sa tirang sembayang na ikorot ko nung mga nagamyan na imam na, Ya Allah, makalimuon, masaling degaw, pakaura ng kadun sa oran alimu. Napulok sila. Ayaw na, tama na wala bagong ditulan. Siya manirap na, limuto tira na, pangangapin na tanong kaya, limuto bagong ditulan. Besar ini mata ko pagugitan si tidak dari naman katawan kaya sa mga pansin na kaya biya kawatan mo pangangapin na tanong na yung wari kaya di mamalgod pangangapin na sino ko nila na yung isa-isa yung magdaro na tingnan na ito suri naman to na tidak na iya doon na ro kami di siyubo yung isang mata para si uda to kasi kung kanaman-naman nga para pekerjaan na di ikuan akong guru kami na tingnan to na tingnan dito. Nah, tingnan natin mapipigay yung kinapalingar kami, kau ginting kau orang kami. Tingnan naman din ako. Pero at iyan nanapasan. Pagulatan, nanapasan. Yan naman tinasak ni magimam, na makapasad ako, may kadugur, na makapasad ako, na tumindigaw, na tinigaw, na mapasad na ginawa niyo ang utara dato, nakapayan niyo, pero ano yung sulibo ito. Makapasad sila na luhura ay mama, alimuto. Tuminikiras. Haidat tu kami, pikiran mo, haidat tu kami. Di mo mo takan lima panugur kami, sakit tangka soy kami nutus na panik kamu. Di mo mga tao panugur kami, sakit tangka soy kami nutus na panik kamu. Mia alin so, kenuda tu. Itu na mia alin. Kenapa sakau mia kawan orang na ya punanan wanera na hei katna na. Na mantu na ya telu wanera na haidat tu kami, panugur laman baru. Kera kita sakit panugin. Yang orang kayak gitu, nah ini aku punya bapak gue. Oh, keren kita. Nah, semestinya aku nak lima tahun ini nanti kita ada lima musyairah. Aku dia kau magam sokaranti, waduman. Gugunakin makakis. Ya Allah, nampak orang naka, ya Allah nampak orang naka. Nah ini nanti apa saja terus nak buku ngadi liwalim suwata kena bergurau. Tiang nau dia. Pada nabi kesawalai yang dulu enggak. Nak kuang asus saya paham. Tidak orang tu nak siapa nak kita tapi saya pun nama bulan di mana tu. Ya dan nabi kunzuat tak yang jawab lain ini dapat dia masuk saya biar nanti orang militan orang jangan ribut dengan langit. Nah miurah kamu tu. Tapi orang apa saja tu nanti tidak orang guru dia dosa betul. Ini tu orang. Jangan walau raguna pemangnya kami ada tarima Allah. Dia nak pemangnya kami ada putra anak dah tu. So kaya paguduan yan na ayam yang mangnina dari Allah. So kaya gila na ya Allah, bakaura na ka. Ya Allah. Kutapang nina para ku kabulingan. Ino ay patut na di ka pamamilian ng mga dato ay gitu gusto niya. Tidak kawanya mitro ada to na didingkilay sa kaya po gila sa Manila sa Gudin Moscow. Kaya kawatan ang karo sa Manila. Nah, mata anak-anak begitu, nama ada tu saran nawa di deru mai dai sampai kay sabu. Sa Gulgin Moscow. Aji na ni kani muda na ngay lang ang Muslim sa Pilipinas.
Oh, nah, din. Atau yang mana tuh di ya. Nah, ya perlu bahasa Inggris. Nah, karena Musanna pura yang mengatakan, ya Allah, Allahumma anzilil matar, Allahumma amtirna, pagauran angka. Jadi beneran. Nah, gini kayak saya sama terus sudah tuh Nabi Ibrahim. So, pangni udah Tuhan, misa sangkut, pangni udah tuh. Nah, paguduan sudah tuh, nah terimaan, insya Allah, nah di paguduan nah diterima. Amai mampu kaya pangni na para kapapun. Yang tahu orang na para kapapun. Dapat ya. Itu sama no tuh, nah jangan mengada tutang. Kata Ismail kemudian insya Allah. Api lupa maka kabuti, baga tidak berkenalan. Mereka milir dia wana dulu tiar ada Tuhan. Siapa yang kaya datang yang masih siapa mga pamilya tanong mga bangsa tanong kati ariyak na niya si Pano. Gagawin siya nang sa datang ya. Nanti dan aja dan mana yang kata mo kapasi si Pinar. Bayar ini di panang mo kay kasi Pinar. Importante mana siya buka ko agama. No problema la para naman ya. Sabot. Dan naman tayo sa pamikiran yan na tamok, barang dia. Tama na, guli na yung pananaroon, na sa di mata umbaba, baratamay luna. Miya alin ito, kami muli sa di mata umbaba, kita ngarap kaya nun, nagasa kanan niya. Lagi mo ito manabas sa baratamay luna, yun ko rin. Sa di mata umbaba, baratamay luna. Ang tawag si baratamay luna, hero, si ikudarang. Basta di ka mata umbaba na hero ka. Nah ini alin na sa di mata umbaba kita ngarap kaya nun lagas sa kanan niya ma edigan mahiru basta mahiru ba na kita ngarap kau mata ko ba sa ngay diksyon na may post diyan ali ko ulit terus tahu ini bidara niya kung yan yan na adong sarete yan na gerol puwa katatakun ka wasyumang ka na yung ano yan, na kesuka yang kasa 25,000 iman. Yang na inong abterwa, di na imantok na puro na may demon. Sumarang ka. Na yung buwa pa na kaya di ka pag-asyuma. Asyuma ka! Yang na hindi ka na wag-asyuma. Na at na loyalty ang mapamaku, sincerity ang kugato. Sababat yang na, ay kata nga na natatag nila nung nangaranak na nabasing ma-afford sa kaya faction na katatag ng rana. Na di ka pag-asyuma. Apa kayak ini dingin dia nak bakal dia hiu. Ya dia punya mga loyalty. Nah, mata. Asyik mga ngabi mo yan ka sa pamilya ka. Pwede ka biya kataban na nagpupunan ni mga tipuman sekolah. Ya na, di nag-asyo kaya kuning ko nada kami mga pamalas. Kuya kami pa. Asara sa kami matatago po dito pinto kami. Ay ngarang bigay si 25,000. Kasi na itang benar, tama na yung panagin lubiyan lang. Diganti yang pemimpinan na ibang mo niya hiro, kasi hiro na puno sa lumita. Sada talo kaya bunga kay Juan, Rizal. Yung tadi yung itiro na alim kon. Kenapa alim? Pero alim kon. Alim kon. Dimiyan lang na. Mata wala ina pilihan na kaya benar na tumas kesudah ko. Puna lagi yang nagpijil ng istorya ko. Ino to? Yan la kanini mo. Sa kanay piyaka pagusay. Ay piyag usay ng paninindi. Gumiyurok sa mga tao. Dahil na sa kataw, udah makaguro. Miniwan na piyasa mo na miyak. Sige. After that, may bubaling so tao na may uman isa na suminibay. May karigis ka na mo daw. Tapos ko, isa ka na ada yang masih kuat, kenapa? Kalau berdasarkan kooperatif, mereka pulang lagi ada yang no. Malah rilis karena di berkali pengimplemen di portal ini nabi syukur. Mata ni aku Allah, yang ada orang buat dia nak buruk tahu. Lagi nak buruk tahu, memang orang tadi itu saya akan. Ye mau buruk lah. Sabar bro. Nah, yang iman tadi bunuh Islam na antay itu Muslim. Gini na di bukulo. Yunti karala saya yang mga alim. Sa di ka pa sa mga seminar. Na aya ka pagkakir kami na igiraan na kaya pasiganan. O mga datutang. Bukat yung mga dataraya.
kate Arya na apa mana ida ko simpan mga sungwit na aabangan ko sa kanang mga bispo kung makin bigilay ko sa kanang aji ayam manapdara pito ano na mapipigiran na mo sumasa magiging lalera na sa kanay bitar na mo kay dia ko mambo sungkuda ko na bitar anda ga ano to aparisi dia ko na alhamdulillah kami bitar ita inoto anda no makampo sa titu muslim gini nih kinang tariman. Nah, misalnya yang tak ada dokter lagi. Ayam problema namanya kademang sokap pamagakan. Maka dia teman nabi yang gini karena akan mah. Nah, kok itu mana tuh? Kita udah disebut terus. Yang kayak tinggi bapak Hasan Syarif Nur, Amrana Wali dari Dai. Nah, ya kali di dunia maka akala na akala. Tiang nak pakai umanang butuh bapak. Tina, saura saya nas kay ambasador Quran lang ko mga ulama. Na tumas kap ni mga kumano mapia at lubal saw. Tingnan na ay ibu kasupati ko. Sumranaw na maka aakada kudatarya. Na aakada ulingin yan. Lagi ya. Itu pun ako dari terus ada tuh, lagi di sabab, kayak begitu misalnya, katanya mahal rupiahnya, meranau di mada agama, di mada ingat di mada bangsa. Akhirnya dia mah, nego terus, lagi ikut teman nabi ini nongan akan lah. Beribarat ya, namanya oke terus orang diusahakan lah, orang sipur. Yang ambak wait kami, nabi teman juga ambak wait kami nasi kami yang tak usah bayanihan. Ayam yang mami na sukebdan sa walay kusindong survivors na bibot pasairan ko mga IDPs sa mga walayan. Ayam ya pesan ada puman masang ibu walay. Himbo tadi ini siya niya. So kang buat kaya buat ini na buo niya. Miya ko kami sa organisasyon sa aming presidente. Kami miya kang buat nakirihin siya. Na ngaran yan na paglag ko kapnar organisasyon. Na ayam mambo benar na siya ako mga kapasig ibati saura suto na regional vice governor si Wata isulutan sa bayan siya niya muy Lokman si Rashid Lokman Jr. Na bati ang manoto na tudang bati ang kakaroman yan siya may mga tudang niya Wata itokot maraya na yaman na yan na tudang na kesulutan ako sa bayan sulutan ako sa pagayawan na kapagayawan na sulutan ako sa bayan na agar na lima mga meeting na guru nila kita orang itu mga tatatig na doon yan niya hindi kayo meeting atau daw hindi na so dia para man hindi pa na sigo ina pugma niya na tiyan ang teror ka na liban teror dirka ko teror ano man yan niya ako na smart nasisisa hospital nga teror legal sorry ako mau makoronada hindi na makaiga tiang na pagari ko assalamualaikum ada komisar ino kay ramneng po katong kawa ay tumog na tigyan na dia ko boleh sudul ko di ikapan ini gan dia kena adik na kikapan ay katakin doon siya di mabibig ito ay kung matitignan na kapag sakit kami terlalu gawin ay kung mga rambulungan pakapas pamaibsuba ko mo inaino ko ang anak ko rambulungan na bundi panay mo sayo sumininga ay tiro na na sumininga Tiang na katong Harrison, tiang depo na tinasumya, may usar ka sa pilihil, tinaway, at tiang nagyuti di nga kapo apya. Insyaallah nagyuti. Ginaya terus. Tiang nakatawang ko man ako, kung anong masujud ka sa sapurang. Na umagay lang ko dyan, bulong ka mo. Di ba? Apa? Umagay lang ko dyan, bulong sabi mo. Namer, mau. Kay mursyo kami. Nauman nila sa pula. Dia alim na naman magbutukan kami. Una ko sa Manila na may apagday kami sa nangya. Tingin lang na, balik ka. Uy, nasi sutingit ka, ibubig ka nga para maduta. Kaya mga pasad kami, mo kay nasa mga mga pagubay na sa utuda, at mga discuss. Tingin lang na. At na senior ka uda. Yan ako na senior. So, ay yun. Tingin na, man. Di kalau semata usahakan. Kan mana si sini udah kok mana tuh? Oh mana video dalam satu. Jadi kan tahu kok.
Nah, kita datara bubuin ako, na makikakarito na ako taman sa waiting area. Baka mo ako sa waiting area, na makikarito na ako kumadatamon sa pulit. Naska, tigyan na, di ka matausakal. Sumiling ako mo. Yung na, hindi yun matausakal, no? Sa nangyari-ari ko, magari-ari. Sa pulo kami ang upat, nasa kanina sa pulo ang upat. Sabi niya mo na si Marjan, nakakaisan. Uway. Ayaw mo na yan, ayaw niya tayo, napito. May ngarapas, napito, may ngarapaso, na pareming bulian din. Na 5 mama, mga alim, 2 bubay, mga alima. At ipo mo kalbatan na suka kami si Tarintang. Sige, alim sa bimbalo. Pakasugat ko. Nagimot yan na katukaw, yun sa ranaw. Ito na kami yung sulit. Kakarit ko sa nakya. Kumot yan na mo, kung niya Agia pa nung tunang ano to. Aku minum pada tarik dia. Iman tuan ya bala-bala ka. Ya sakit ka na ya pilih na sulit to board ka. Na saya na mat sempipi ako ulo. Di yung mga irang uluman na advance sa 10 lang. Maapya ka. Sabi niya sa kapuro ka. Ba't niya ilo mga tanga ko siguro di ko. Mama to punta. Hindi ka rin na isang apitero na yan. O, na busuli. Siya mo tingnan nga yung apitero. Apa na yan kami ni Jen na nagbaga ni Julie. Ang may kapagambol sa PSA kaya din umang ulit tumabok ulit registered. O maningan na, ang maningan sa product mo mga kataw yung may kami play mo para mago na ako mga kayo. Api as idil ka na lolo ko ko magino. Na papa dua ka na ya Allah. Palandu-landuan ada seumurakan. Palan mo ka umurel-dukan. Akhirnya orang mana kan, Pak? Subhanallah. Boleh kan? Miti dawa amarawi, miti bawa amarawi. Debat atau miti dawa anak sudah kemping, timbang. Miti bawa amarawi. Jangan berkuitan. Mga bakwit na pi andakan niya ang bakwit nasa salalang kamabo di istibuli dia dafa. Di ba? Dafa. Orang yan na may kung masuya tao na makan di dafa karena bakwit sa bakwit. Makan di dafa ada ang bakwit sa bakwit. Na ayaw pala tugong ng raminis. Sa ayuda. Na, boleh kayo di? Nah, may ada su mga dapak sala. Kaya mo may ada po dapak pamana maa. Drum silo. Na ada pun na hindi ako na gina reality ya. Dia nukura lang hindi. Ada pun na maa sika kaya la sika kan ga maa. Pamana si niya taw si na dero din na masakot ada pa kasi kita maa mamati na taga Marinao, mamati na taga Rio para maa pud sa kutuwa. Ayo dah. Nah, mayap siapa yang nak buruk? Ya Allah, lebu-lebu di karingka sakau yang dia. Mudah-mudahan kau sakau yang dia tidak akan makan berkuat. Nah, kalau ada dekat budar kami berkuat. Miak pendekat berkuat. Berasionan sasar di desa expire. Berasionan saya ini ya. Jika orang nak berbuat tidak ang mga talokarpi na sudur na mamayamay dating mosto. Di ba ito po pa? Puri kaya? Kagay na miya ano yung manutusan ng MCB. Kasama na yung piyakan duwiran na para sa kaya katong mahilig sa Marabia. Sa kaya may sa Rosa International Convention Center. Nayaman na niya na miya doon na nga dito. Subhanallah. So sa mano to, napiyagit na ginawa na akal na ka ba? Tabi ako ka, akal na ka kung makadunga ko na pabakoy. So, four piece na paraw to kung mga tao makatitinang na natanto. Naska nagsuko ka, nadum na 4 piece ka. Retire ka, nadum na 4 piece ka. Mata no dia nakatawang ko na yan no sudo amayo, may bata yan na mayo. Na sebelumnya kamu mengira na yap kemayo, na ad na purpiso lok sa mayo. Itu bol mau miano no anak na ba 4 piece ka 4 piece.
Nyampurin kuti tua karar benar. Udah kayak sama noto. Nah, mama tidur tuh gak tahu. Mama tidur tuh gak tahu. Sabab berapa? Nah, yun tuh ikap kerasa saya yang mengalihnya. Segian kayak mau apa taksa. Susah menayana. Ayah kia emang ada di gadir bahasa sang nekaka. Nah, dia sapu dah bicara guna ini dah kena polusi atau. Nah, taman iman. Nah, yang mana ini dah iman tu na 53. Nah, ayah kia tinggal polusi atau na 40. Polusi atau. Sanda penduktor itu, ya penduktor itu yang nak perasa kayak dakwah sarana. Seorang nama dah itu buku. Ini mai itu aku pernah giat. Perai mi apakah buku apa nama tahu. Yang sana nasi orang buah kali limau. Motor cuma. Yang kau masuk di mangimbitar salim. Nari imbitar lah. Ina siya kaya. May dia ko ang tada to. Astagfirullah. Ini yang ngasih kalau tahu apa ini. Nah, YouTube itu kesulitan. Ada pun seruat itu boleh itu. YouTube dah. Nang sama ay tago na pasti dapat jeruk na. Dapat mga pasat na may atin di gada to. Ya panganak-anak na bugo. Itu tadi yang onde. Oh, ngatur niya ako. Nawati no pagana di ka amator ni kana hindi sebarang. Ya wala na ngatur ni. Mata nanti yang kopi yang bisa, mereka masih risan, dia ngomong masih risan, dia apa namanya bisa mudah dia mau buat kayak segeri, dengki, pagi storynya orang nak bunda dan ini rumah tiga gram, wah, nah ini rumah 3 gram ada orang yang pun orang yang doktor buat, ya kamu mana tahu tanggal mana kayak gitu, kalau mana tahu ya saya Facebook, ya pada sana tinggal di sebuah itu di mana ya? Ini mana untuk kamu? Nah, yang ayah kalau kamu telegram na Facebook na ayah buat problem mana lagi dari nama sabutan. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Ini surat apa tuh? Dia buat buaya kap mana itu Quran na literal. Nah yang mana ini nak turun semua malaikat adu suara. Nah gitu yang nabi boleh yang arau nang mengapakan. Sama tu riba tu pamau mana yang literal. Punya na screen siata na kena bangan pergi suatu kaya dari day kan dia juga kan not kaya. Nona na ipetiro hey Lailatul Qadar na araw ng mga patay. Anak ada mas. Cuma mana niya? Nah, yun isa ka pura sa tanong. Agyan mo tuwa. Basta boleh ka strongest. Mapugratan ko. Iparateya na din sa mga rumah-rumah kamang ito isbut. Even panuro, may senior. Sa ngaya kaya po kita isi sa seminar. At na may receive na mga rumah-rumah kamang ito. Wanda ada. Kaya nga pang kuwan na mura na. Kaya mapasanga di suhu mirikan. Scientist. Scientist na so dapat mirubang kaninya katawan. Na so mura na narbot. Dapat penumiruban syuting na katawan tayarti. Bunda pati ang tak unin. At tatapos sa walay, nakataon yan syuting yan. Isulat na scientist. Na, suara na surat English na surat na dataray. Na yang kapasang yan na stenography. Asabot pamangikarang. Na kesabot na to. Ayang kakili ni Rona, iprisigurkan mga doktor ila sa kwana. Ay ito masanap. Ito na yung ngaran na yan. Ito na yung ngaran na yan. Nah, bukan ako farmasis, nakatawanin. So, ang buswaya man ng mga reporters, dia nga ngayon na busiran penulis. Na mapasad na ini tepiran na mga PRP ang matabitir ka. Stenografi. Sa Arab, pati ada to na sumurat kami ako na rin na kamburisa. Nagigila ko na sualip na rin sa didel. Uy, kano ka kato reka. Namang, dia nga paranaw na yung kapasangin, ada pemisurat. Kami bagiin. Gitu na pemisurat dah. Iya, nga paranaw na ada pemisurat. Yun di maswaya. Pangintawan lah, siya po diyo kaya istorya mo. Kung nalamatang ko sa Allah, kapi ang atuman ako yan sa kaya pasadami ang gila ito kaya kasusuko na ayak na eh. Lagi matang ko Allah, kaya di patang ko pagi. Na di mo Allah, may akap mismol siya kaya na kaya, ito na, mga di siya ito, mga di. Ayo, di bisu pasadami, ada sekuli. Nah, kaya po ito na ko sa oras sa amroka, kaya na dun sa mawayak na oras na. Kaya, kaya full memory. Nah, puna lamatan ko sekarang, hari-hari ko.
Pangning tawol tu ada andakal sudah tarka. Ayam mana nian na adna gesian. Ayam idin akal semua maapan tago waktu dia mengukuran. Waktu dia mengislam. Matang wallah ajina bidaratan. Somali itu ina jina mau binasakira. Ayam binasakira dia mau kadar tan Quran. Andi kadar tan Quran yang ada Islam. Nah dia mau pada nama ada. Nah ayam buat pergi gila orang nasukan. Nah apa ya? Iman tuh ada nama pelanggaran namanya ada mana? Pelanggaran Quran nanti mau kayak istri gila. Ya ada tahu. Ya di dalam apa kata ya sen. Nah ini masa itu gue mau makin nak seorang ayam diskus. Pantak sangat amran kau di mana? Udah berarti sang ibu selamat. Punya lama tanaman, sedang nama organisasi. Sampurna syariat main. Bukan kayak mau si Alim Zain. Si Alim Zain si Nuri di Sohor. Isang komanda. Magawin kami. Yang hari ini orang lagi kuliah na orang. Orang kan dia lihat udah orang yang apakah derpak. Itu ada orang lain ini. Ayaw mana yang seharusnya bawa psiko. Nah ini kita namanya ada mana dia mah. Namanya boleh tuan. Ayaw mana ini. Nah ini kata ya minggu dia pamilya. Nah sisiat di Zain, sisiat di Daridai. Ayaw mana. Salah kau. Guru dia berbangsa lagi apalagi dari sekolah dari sampai ada 15. Dia kayak amagi ling na ya bagaimana nasional patwasa polas asap podo abu pitua magari yang mengados anggota yang boleh menyebut bersama dengan amagi ling. Nah maka terlalu kami rombongan ampat wasa polas ya di kali. Salam rahmatullah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balasan